Kulumak Lishabil Esili Kakwa Jesucristo Jois Ibaong San Lucas. Nakjori singil huli maus mem ak musikeh kikulmang naksa relik laksa ki atinak limem. Ute bitinamit ke satchor abanang kwang sa sjangket ke kiok. Rikinish kwang kilalak Belzebu lish chukwa ireb laksa narisiyeb laksa. Kwangket chik ke rakh rilbal khunak etalil tachal sa chusha jalresh janbarish. Aut ke Jesus nashnaw lish kaushep hokan nakishtiere. Kulish akwa behyom khunak nimish kwankil khachho chiri bilrib taoso. Utkwi khachho chiri bilrib khunkapalak taoso. Kuyot laksa khachho champutru nakshakshok lish kwankila. Shpanak nikitye naksash kabal Belzebul nakwisiyeb laksa. Kuilai nakwisiyeb laksa sash kabal Belzebul. Anis akaba neke ising maus ak musikeh le ralal ekahon. Hokan akeban akwi terako katin saibe. Apanan wirikin rok lios nakwisiyeb laksa. Narak nashtienak lishni makwal akwa behyom lios shol el erikin. Nakkaurib hunak kwing utkwang chich reshkol balrib wityoks kakalinkili rochoch maka tishkul lishkun kaplal apanan witachal khunak ashal kaurib chiru aan utish ashru tishmaq eblis chich likaw kwichol utishkhiki chishkhuni likarure ani inkana okeng chikwish shikne kiril utli inkana shakok kochben paging nashbano Ratin likakwa Atau syakuli